ade na mo politicians mo temo disa politicians na mo bi temo disa ade nipa be na kuma ma yedwuma ma mo nipa be na kuma ma yedwuma na so nya ba pe na mo ni nipa fofo na didi ade wicked life na ya mo ye nipa be na kuma ma yedwuma ma mo nya ba pa ope na mo ni nipa fofo na didi ade wicked life no me ezo me yi ma kuma ma yedwuma ma masa me yi ma kuma ma yedwuma ma masa esu somebody chichi class 8 years party about power masa obi amfre obia ade me na me dey taxi aye campaign ma madina say 8 years me na me top before ade campaign ma 8 years sticker me na me sika aye stickers e church market e church madina say corner bia masa banners so somebody now class be bia party abapa mo fi obia ade mu sheda na ayi mo yesa ade ana ade mu sheda ana ade ene edu so mo fa mo yire mo man mo koye sa kwasi adwuma na edu so mo fa mo yire mo man koye sa kwasi adwuma no because adwuma nya easy masa una manama for two so bo na ma for di watem bikitaka kwa obi ampa meka fro ade ye di mama sa nipa ye kwasi adwuma mo wi a party abapa mo fro obia enu so ede ene edu so mo fa mo yire mo man koye kwasi adwuma no mo so ye kwasi adwuma na nipa ya na unu se kwasi adwuma na nipa ye edu so mfa mo yire mo mba no ene busa kokko ya kwasi adwuma no eden kwasi asem no na nipa ye adwuma ma party aba pa ni baza tifie ama nipa ho chire sa ma to me kas eden nyina agada akotu ya lo eden kwasi asem no unu bebe amnye ska asa me tofu eko kama ye campaign ma na unu bebe amnye ska tofu eko kama asa ye campaign de stickers ni banners church ama for market eden mu share people for too much 2018 video bi babonti Jamama yewu nana be kunya Ghana for mu pam nanado no ambulance people are dying me na me sa video no video dey trend there mu attacks 2019 Jamama for 2020 any challenger is do or die me 2024 Jamama for 2024 any challenger is do or die me me na me this video mba bon say Jamama nim not now my MPP for we 2024 menu medro ewu eje nkola me your 3 boys one girl me last video I made by and say election day aye to abano ma NDC for entina ma e comedy on pulley agent and say am moduane because say MPP for the duane bre o pulley agent na park ne aye mienu down one na duane o top one aye dollars. Master, me na me sa video no by 4 days to the election year day. 4 days to the election day, master. Treta me nya no attacks ama for ba me nche ofie. And also me na me sa video no. Master, me na me top for 8 years. E dey campaign my NDC 2020 so winning Jamama winning. Ye winning na so mo wia e. Eno ko da nche. It started from there up to 2024 year. Me and me top for me and me posters, stickers, chiche. Me and me sika. Master, aban wini obi an frame you. Aban wini obi an frame na so. Omo ye ni mo ye campaign ye kwa up down. Omo nye juma bia motifie and na ebi mu kitaka, ye juma habo. Ebi mu ye juma airport, ebi mu ye juma national security. Ba me ye do mitifie. Adan mai mo boni be. Mai mo boni be. Me and me sika top for 8 years. C'est si taxi sami kita riej man maton de akotu yaka because me dika e loans na me gie e loan na me gie riej man party ba po yen frame me da mo asi abusuamo akaba bion from Braga na Nsem TV eso edin ya meje so any promise the blogger asedum keti aka asem bi o say ede nkwasiafo ene petumi ne de nyansafo ewuli same no ka sa asem no na office odi agro debi no krasem pa na woka ampa edem kwasiafo te se wo ene petumi ejimifo te se wo ene di petumi ebusamba kaya this was the same guy obedi di girl be friend Lady P a obota we na tem ese na aboa frɛ no eye sebi preduasa ahyawo ni edna se didi na tem ni nyina ne se ene hi se girl no e support the new patriotic party na se nne wa ban aba na omo say unim nyansa number 1 number 2 uni certificate number 3 you lack manners enunti
omuntimi ma wo hwe even motorbike kura no yentimi fa bi ma wo ma wontwi na mfa anye okada ye a afei na obeta social media wusu se o frɛ omo mfa na okada kura no waton de etua loan unya ehu hwe unya ehu hwe na ofisa wo ye me na wo ye wo ho se na wadwen ya wo se wo ye me a boga na wo ye wo ho so afraid one smoothless level ati wani so ene e friend say esa na asa na obotuma da hono wani so ati wan unye ska siebi now if you say wo be yen you thought you were doing us not knowing that now wo ye wo ho so now nim say na me sure say so now nim say na beba nanka usua nyansa wom eni ne bia oye den oyeye but Nyankopon no enam say ofane bua onto ne ntem na oye na ade a wonte ase ne nti no o ma wokoso jimiye se na be ya ndc ne beba na oba omumfiu ne komade wo na achi bi no de esua nyansa hunu say yendi John Dramani Mahama aka Idi Amin aka Bolly Bamboy Nebukat Neza echi indi nsem hunu afi na mba ya omoyo ba kwa hye wonza oni abere isi na obeta social media na wakache ni yenye ne den boga yenye ne den like what do you want us to do unim se wajimi unim se wadwen no wo form eno nti na aba ne sei yesi se yeka na wenti a debi na obehu now feel say wo ya wan hu na wo ye wa wo hu na me na tua uka we just the beginning no this is just the beginning we ya hyasie afei na obeye na kese pa amamu this is just the beginning yeah we ya hyasie o afei na obeye ya kese pa oh amamu amamu we ya hyasie afei na obeye ya kese pa amamu afei na His Excellency John Dramani Mahama ebe akese obe miam amamu num ho se mo ye campaign de ma wo assemblyman na owo constituency mpo unim no ina kantum MCE anase DCE ina nka MP na ko eye minister mpa vice president ne president nya e gbemi unye hwehwe me say His Excellency Mahama Nebukat Neza o seye de me pena we ye ya me say His Excellency Mahama Nebukat Neza o seye de ye pena we ye ya mafia mo ye say ya no mo mfensu anyanza next time unka ezu eyezabium ebusuya higher Ghana Nsem TV edina mjeso no wa onim eno any promise the blogger